زار باش هفته بدما قامشلو بدما روش آوای کردستانه دل بخوین دارم بولتنه که نکشنج وارم پیشکش کم ایرو سه ماها یکی مجانا هری گرینگ دوی بولتنه مده چیه تماشاوانه مجان نتنش بو مجبو همو کردان هم جبو کردین روش آوای کردستانه هم جبو کردین بشیندن چیه؟ ریکفتنا کد ناورا هزین سوریا دموکراتیک هسته و حکومت سوری ده هاتبو امضا کرن بگو من ریکفتنا کش چند خالان بکته ریکفتن هاتی امضا کرن هین نویه حتی نها باش خلق نزانه ناوروکا و ریکفتنه سدی ست چاوه هنک حالین که هاتنه دیار کرن خلق واند زانه ده هم جواره چه گوته بو؟ گوته بو نوچه این گرینگ هنه درباره لحف کرنا نابرا هزین سوریا دموکراتیک و شامه ده من گوته بو ده از سبا یعنی ایروج ورا بحثا و ریکفتنه بکم هنک حالین گرینگ ین و ریکفتنه لبر دست مهنه چنه دوی بولتنه ده همی بهتر بحثا وان خالان بکن یک جوان او ریکفتنه کد نابرا هر دو آریان ده امضا کریه هزین لشکری لسر خطا روبروبونه یعنی شرط نابرا هر دو آریان ده هزین سربازی جوان هر دو جهان بدکشن آسایش وزارت نافخای سوریه ده چه حسکه و قامشلو سه لیواین هزین سوریا دموکراتیک ده ناوا فرقه که لشکری ده جهد گرن لحریم جزیره لیوایه که تایبت جبو شروانان و لکوبانه وره آوا کرن سازین ریوبری خسر و تولی سازین دولت ببن مافین سویل و خواندن این گل کرد دینه یک آلی کرن کرد دبن خودی ماف لوی ولاتی کوچبرین عفرینه و سرکانی و وگرنه نافچین خواه هنک حالین سرکین و ریکفتنه نه که ده ناورا حسده هزین سوریا دموکراتیک و حکومت شامه ده هاتبونه امضا کرن بله کارودان هنه بیگمان لسر و ریکفتنا کوهاتی امضا کرن سروک مسعود بارزانی پیشوازی و ریکفتنه کر لگل توم باراک نونر تایبت یه سروک امریکا توم دونالد ترامپ لسوری به تلفن آخفین توم باراک جی سپاسی سروک بارزانی کر لسر رولاوی گرینگ درباره امضا کرنا و ریکفتنه دا سروک بارزانی و باشوری کردستان جی رو لکه گلکی جدی لیستنش بکر شر راوسته و هر دو آلی بگهن ریکفتنه که لآلی دن سروک هریما کردستان سروک نیچیروان بارزوانی جی پیشوازی ریکفتنه کر پشتگیریا ریکفتنه کر گود نابرا حسده و شامه ده هاتیه امضا کرن گود او هیوی دکه کل هف کرن ببه سدما پاراستنا مافی گل کرد و همو پیکاتیان و هر وها گود پیوسته مافی کردان ده دستور سوری ده وره گارانتی کرن سروک وزیر مسرور بارزانی جی پیشوازی لریکفتنه کر گود او ریکفتنه که و هیوی وی اوه گو اف ریکفتن برفرهتر ببه ده بیجه رولا جناب سروک بارزانی جی ده نهیشتنا آلوزی و شرده جه شانازیه توم باراک چه گوت تماشاوانین هجا نونر ترامپ گوت ام بگرمی پیشوازی ریکفتنا برفره آدناوره حکومت سوری و حسده ده دکن گوت ریکفتن وکه قوناغه که دیروکی و کوره هر وها ده بیجه ریکفتن مافی کردان مسوگر گارانتی دکه سروک فرانسا ایمانوئل ماکرون جی ده بیجه او پشتگیری سوریه که خودی سروری یک گرتی و آرام دکه گوت از پیروزباهی لأحمد الشرع و جنرال مظلوم عبدی دکم بگمان ایمانوئل ماکرون جی تشکی دن گوتیه اگر ورا خواستن از دکارم ببم گارانتوری و ریکفتنه بله تماشاوان این هجا تشتکی دن جوارا بیجم ده درباره و ریکفتنه ده که براستی گلکی گرینگه یعنی هین هیدی و دیار ببن ناوروکا و بفرهی و دیار ببن بر پرسا پیوندی در ول روز آوای کردستان الهام احمد پریس کنفرانس که داد کنفرانس که روز نموانی دا بحثا ریکفتنه کرد
هناك داتاين زيادة درباري ركفتني دادان قلت وهيزن آسايشة بنيرن هيزن آسايشة ولجيه خواب بمينن وببن بشك جو وزارتا نافخايا سوري أفياك جرينجا نه تشتاكي ديجي قلت وهيزن أمني ين حكومتا سوري ورن حسكي وقامشلو پشترا وجوان دران درکفن حتی کو انتگراسیون آسایش ناوا وزارت نافخدا بکته یعنی به تمامی نامینن تشتکی دنگو گود اما پارزگار حسکه دیار بکن یعنی و کرد والی حسکه دیار بکن دبیجه افجی گلکی گرینگه و حکومت سوری اعتراف به دیپلوماین بکالوریا و زانیگه ین ریو بریا خسر روز آوای کردستانی بکه پر مهمه آوای براستی دبیجه و درسن کردی زمان کردی فرمی و هزین یپجه یعنی هزین یکی نیان پاراستنا جنه و دناوا سه لیواین هزین سوریا دموکراتیک دا بمینن دریه سیمار کاوی فکری با ماکرون و لینسیگرام دبیجن او پشتگیریا ویا که دکن و اوی ببن بشک جو پیک آنینا وی رکفتنا کواتیه امضا کرن هنکی دریجن لی گلکی گرینگه بیگمان هنک ولات هنه کو گارانتورن تشکی دنجو افجی پر گرینگه ترکیه دبیجه اف ایلام احمد گوت ترکیه دبیجه اوی جعفرینه و جسرکانی درکوه و گوت جو کنگرس امریکا داخواست کرد که بریارا پاراستنا کردان بستینه هر وها گوت رولا هریما کردستان جی ده امضا کرن و پیک آنینا وی رکفتنه ده گلکی گرینگ بو ایرو پیمانک هاتا اعلان کرن اف پیمان اساس یعنی وک انجامه کی یکمین بخوراتینه جبوکو خوین رجاندنا خوینه راوسته هاتیه امضا کرن یا دنجی جبوکو ریل پیشی قرکرنا کرد بگره اف پیمان هاتیه امضا کرن دوی چرچوه دا هنک خالین کو هاتنه اعلان کرن هنن ده پیمانه دا یک خال درباره آگربسته که دائمی چه ببه لسر بی اساسی لحف کرنک چه بوکو اف آگربست چه ببه یادن جبوکو اف آگربست به گارانتی ببه هیزن لشکری ایکول جبهان البرانبر هفدو هرتم دناوا ففچون و شر دابو پیویست خو پاش دا بکشنن هرن قاعده خونی اساسی یعنی جه کم کرنا لشکرا وی داری کم ببن و دیار بویه یعنی وی هزی قصد الکل بسکنه وی هزی گریدای حکمت وی الکل در بسکنه مسافه که دریج نافبر وان دا چید به و جنو دا جبو انتگراسیونا تفلیکرنا قصده دناوا ارتشه ده ویل سروی ریخستنک چید به و دوی وارده سه تمن و یعنی لیوا بعربی بیجن لیوا لحسکی و به چی آواکرن یک جیل کوبانی و به آواکرن هزی قصد تیدا و به ویش وازی و آوانا تایبت ای هرمینه به ویش وازی تی ریخستن کرن هر وها انتگراسیونا هزین ای اولکاریش خوش دست پیک داجی هر دائم بحث انتگراسیون دهات کرن کو چا ووا هزین ما فرمی ببن هزین می اسایش اویاجی دا اصلی ریوبرنه دا و همجی هزک لسر عرضه هیه جنو دا اف هزا نای گوهرتن بله طبعا شوان اینجا اف ایلام احمد برسا پیوندی در و بول روز آوای کردستانی بحثا ناوروکا بهتر بحثا ناوروکا وی رکفتنه کر از بیچم امریکا بر پرس اوفیسا روداوی لواشنطن دیار کرده گلمنه دیار دنباش بخیر هاتی رو رکفتنک یعنی ناوروکا رکفتنک هاتی امضا کرند ناورا حسده و شامه ده امریکا هلوستا ویل هم بری وی رکفتنه چیه؟ چه بیجه امریکا؟
بله دل بخین يعني نرينا أمريكا نرينا وزارة دربي أمريكا أو كوان بيشوازيش وركتني دكان ودمان دمي دا خاص دكان كو يعني أو ركوتن به جبجة كرن وآليكاريا هردو لاجت كان يعني هم آليكاريا دمشق وآليكاريا روشافايا كردستانش كان كو بكارن أو دي ركوتن به جبجة كرن چونكو يعني هند زانن چند ركوتن برين هاجي هاتن كرن أو ركتن هاتن جبجة كرن وچند جار أقربس هاتن بن بيكرن يعني أمريكا دخواسد أقربس تكيد سرتاسری هبه و اگربسته که همیشه‌ای هبه و جلای کنگرس آمریکا جی دخوازن پاراستنا کرده بهتا گارانتی کرن یعنی تجارندن ارش نکرده سر هزین کردان سر مال کردان سر که خلق کرد لروجاوای کردستان و لباکر روجلات سوریا یعنی بجبلی اوی کو او رکوتن هاتی جب کرن کنگرس آمریکا او یاسا کوچه عالیه هر دو سناتور امریکی و دموکرات و کماری یعنی لینسی گرام و بلومنتال هاتی پیشکش کرن او پروژه آسیاد دمنت وکو خو و او پروژه آسیاد دنقاش کرن و دهت پسند کرن وکو گارانتی یک دبی بو پاراستنا مافی کردان پاراستنا هزه کردان لروجاوای کردستان و لسوریا و پشتی ویژه امریکا وکو گارانتورک دمنت وکو گارانتورکو آلیکاریا هزه سوریا دموکرات و آلیکاریا دمشق بکا کو او رکوتن به جب جکرن و دوایی رکوتن به کو بکارن سر ارزی جب جب بکن و امریکا به هرگلی چاودریا وی رکوتن دیکا سر آسته کوچ کاسپی سر آسته وزارت درفا و سر آسته کنگرس امریکا شی یعنی چاو گلک سر وی روشه هنا آن دخازن کو مافی کردان بهت پاراس و جارندن ارش نه تکرن سر کردان بله او ببا گارانتور وری کفتنه بله يعني او داخوازك بوج جلاي كردان لامريكا هاتيه كرن يعني امريكا قوتي ام ببين جارانتور و سراسته باليسا امريكا لتركيا وبالي نردي تايبتي امريكا جي وسوريا ووزاره درفشي اوان اليكاري هردو لا بكن كو وكو جارانتورك او جبوي ريكوتني بس تانها او من ديفشون كريا يعني جارانتورا كان نفسكينين يعني تشتكين ان نفسكي بيت بيشن ام جارانتورا و ريكوتني دي كان بلد دمكي زاركي قوتين كو ام جارانتورا و ريكوتني دي كانوا اليكاري هردو لانجا بكين كو بكارن و ريكوتني جيب كانوا وجارندن نافشا روبروي شارو روبروي بيشلكاريا دجي مافي مدني وجي خلق مدني نهت كلام بله جالك سپاس ریوبر اوفیس روداول واشنطن دیار کرد. بله تماشاوان نژاد شکشواره بیجم وزارت درویا اردن داخیانی یک بلاف کرد و گوت او پیشوازی و پشتگیری ریکفتنا دنابرا حسده و حکومت سوریه دکه من قلت مجارك جلكي جرينجا دفي بولتاني دام جرينجي ددن في مجاري دكتور عبد الكريم عمر نوناري ريفابريا خسر للشامي جباجاري قامشلو لقلمنا دكتور تبخيراتي دما تخش به دكتور تبخيراتي تنجي متى دكتور دنگیدتکم گلک باشه دکتر هون جوی ریکفتنه رازی نه یعنی دما که ریکفتن هاتا امضا کرن حتی از هاتم استودیو بستدان تلفون جمره هاتن هنک نزانن چیه هنک دبیجن عجبه زراره متی دایه قزنجا متی دایه و چاره نویسا مچ به قدره مچ به هون جناوروکا وی ریکفتنه ممنونن بدلی ویا سدیست که دلبوین دسته که از دخوازم وسپاس بکن وکا رودا وکا تبایی دستکتین راگاندنی لی باشور کردستانی از سپاس دکم تبایی ملت ما لی باشور کردستانی لی باکور کردستانی لی الو بله دکتر دنگی تا باشتی از وسپاس بکم وستبایی ملت ما لباشور کردستانی لباکور لروجلات لدیاسپورا ملیونا جگل می کردنها لسر پیایا جبوی پاراستنا روجابای کردستانی تبایی گل ما لسر پیایا
و لرجابای کردستانی بخدی درد که او تنی نهشتن وقتا گوجاره کدی مخابن با پیمان ناب دولتی خواستن گو رجابای کردستانی بکن قربان چاوا 1975 به پیمانه که هرمی ناب دولتی شورش باشور بو قربان اوی دخواستن نهاجی بکنا قربان اوی جاره کدی ملت ما يعني اثبات كر انه امنا بتنينا امنا بخدينا او تكوشينا جو كرن او بو سدمي جو حتانها ام سلبيانا او غارانتوري بيت بيمانا جو مكري او الغارانتوري ولكن كسي دي غارانتوري وينينا نمعنا ولكن كسي دي نابتنا بيمانا جو هات هم ذكرين انجامي اريكاريا قالك هزن هرمي وناب دولتي بون امريكا ببشي خوي لشكري ودبلوماسي رولك ليست سرو كوماري فرنسا بريز ماكرون ويجي رولكا مظن تيدي ليست دالو ساندري دبو بريز جنرال مظلوم راو بسروك اي سوري اي دمكيرا بريز شرعرا باشوري كردستاني وبريز سروك مسعود برزاني ونيجيبان برزاني رولكا اقلكي اساسي تيدي ليست بحمزه كنا بيماني بيويرجي بنزيك بونا هلوست ما ودالو ساندين نام مو شاميدا اريكار بون جو منزيك هبدو بكنو نرينا مدا اوجي ويرولك ابليز نوك غارانتور نها او تشتي جو تشيبو يعني استر بيجم صدي صد امراضينا نا خونا ما خيالي ما براسي جلو بهتربو للغوري جو تشتي تشيبو يوجبو امريل بيشا خوني وبيشا قتل عامه كي جو هتني ديموغرافيا ام بكرن اب فيمان هات هم ذكرن الغوري شرط مرجن هاگو امجیان دکن یعنی تشتکی باش بو دست کپتین هاتنا قزنج کرن دیروکینا یعنی بده جرام تقول صدام حسين وبعثي عراقي كي مثاله وانفاجي بسري كردار داني اللي مثلا كردي جمانا كي مثلا سياسي بو اما شيء صار يقول شود حكمه دستارداريه بعض مثلا كردي هر مثلا امني بو نها مثلا كردي بي مثلا سياسي نها ما في كردا هاتنا مسوكر كرين او مرسومه سيزدا ما في چاند وما في زمان وبقى عندنا همولاتيه جو خلق كرد وججنا نوروزي بو ججنا فرمي يعني اويا يعني دسكفتين ديروكينا تيريناكن نبسن اما تكوشينا خب باشا دكتور نبس ما في چاند زمان ما في كرد ما في سياسيه والغوري وناجي اما تكوشينا خب بردوام بكند علي سياسي دا وامي تكوشينا خبر دوام ممكن حتى تباي ما في كل ام سوغر بكن او ما في غيرك بين في ساندن دستور السوري اب شروجيدا دكتور هنا ورم سر كوباني جبركو الجور فير كفتني كوباني بحلب غريدانا كيف كوباني اداره بك دكتور عبد الكريم يعني ايجو كوباني اداره بكن خلكي كوباني ناوي كوباني اداره بكن ويري بريا كوباني خلكي كوباني بون شوا لواكي كوباني دا و بي شوا لواكي ولواكي هيزن مي لشكري دا والكوباني وبي دامزراندن وخلكين كوباني ايجو باراستنا بكن اليا ولا كاريا دا هيزن مي اسايش بن ايجو تبلي وزارة هندرين سوري وبيكرن لدالي اما وي اسايش بمينا دكتور عبد الكريم يعني اسايش دمينا لدباب وباب بشك وزارة النافخة السوري اما اسايش دمينا يعني اسايش روج اوای كردستان اسايش د باريزه عين ولويا يعني هزن مي لشكريجي وبمينين وقت لواكي وجريداي بفرقة عسكرية لحلبة هزن مي أسايشي وبمنين وربابريا واجي ويج مبن وجريداي بن بهزن أولكاري إيه حلبة با لربابريا وينا سازين ويا إيه سبي سازين ويا إيه إداري تبايا وينا كي ربابرنا وينا كي والي وينا تبجي ويش خلقي كوباني ويشوا خلقي كوباني بيجي وانا كرد النوك جزيرنا راسته يعني روجاوای کردستان هم بیجه باجار یعنی هریما کسدی ست کردن کوبانیه دكتور والي محافظة حسكة وكي تعيين بك
يعني بريارة والي ويش شامي دركبي لي بشنيار ويش مبي يعني والي محافظة حسكي ومحافظة بي وبشنيار جي مبي ولتعيينا ويناكي أركدارنا ويناكي وشامي دركبي. باشا دكتور چارەنویسا شاندا کوردی چ دبه؟ يعني لفه داره لقامش لو شاندا که کوردی هاته آوا کرن او شاندا کوردی دی ترولاوی نما؟ يعني إيرو بريز إلهام أحمدجي يعني زمان يعني تشتي قرداي بما في كرد بجارانوسا كرد ب بيتا ويما في دستور سوريا في روجي دا او يقو ديالوج بشامير بكي و افشانديا اگو هات دامزاندن كونفرانسي 26 نيساني او تشتي قرداي بكرد وما في كرد او يا اركي وينايا او بري خبدي شامي وديالوج بشامير بكي بخاطري مسألة كردي يعني اب اتفاقيا قوتشي بود ناب ناب بري خسر دا قرداي مسألة لشكريبه مسألة اولکاریه مسئله اداری و سازی اداره خسر ربیبریا خسر و گریدانا و تبلیبونا و سازی دولت سوریه مسئله گریدای ما في قلي كرد وتثبيت كرنا وما في دستور سوريا بشروج ده ما اني زمان مقول يعني اب مرسومه سيزدها تشتكي ارينيا لتيريناكي ونبسا اويا جركا ام تكوشيني بكن داليه السياسي ده وبدانوستاندني بشاميرا جبو ام وما في ام تثبيت بكن دستور سوريا بشروج ده ابيا ومجارا تكوشينا ما في دكتور مثلا ركفتن خالن ركفتن لبر دستي منن تشتكي لسر عفريني نابينم زيده دواري امني دا دواري عسكري دا دواري اداري دا و چارنيفسا عفريني چه دكتور يعني عفرين جي وسريكاني جي هردو جي يعني تشتغل الجزيره والكوباني چه بي ولور چه بي يعني ريبريا سريكاني وش خلق سريكاني بن ريبريا وينا هيزن واي هندري اكو بالاستنا وبكن وش خلق ويدا بري بن وي عفرين العمل دمدا او جيشوا يكج خالي سركا تبايا كوجبر هريكي بقري جي خوا يا عفرين جي سريكاني جي ريبريا عفرين جي وش خلق عفرين بن سازي عفرين جي وش خلق عفرين بن قريداي بن سازيين دولتنا وهزن واي هندرين اوجي وش خلق عفرين بن وقريداي بن وزارة هندرين اسوريبا يعني تشتي يقول سر كوباني وش بي والجول سريكاني وعفرين جي عند همال دمدا واوبي باشا دكتور ريفابريا خسرنا مينا وكر ريفابريا كنا هيا نا الجوري بيمانا وهاتي هم ذكرين اجده يناير ريفابريا خسر وقت ريفابري وكستاتو بشكل ناميني الجوري بيمانا اجده يناير اغو تشيبوا وخلكن بيدا بري او ريفابريا بيدا بري بكن او باراستناوي بكن سازي بيدا بري بشكل سازيين دولتي او مسألة سيادي يعني مع بربن بالا فرقه به يعني اواج ويقريداي بشامي باللي خلقي يقول ديدا كارو خباتي بكون خلقي بيدا بريبو قد هن بتاواهي بحثا چارنویسا شیخ مقصود و اشرفیه دکن که بهتری نیاجی نزدیکی 9 میلیون کردی مل داره هنه يعني شوا يك يعني تشتي باش بيمانه دا وهركس وحمو كوچبري وبقرن جه خوادنا وادي خلق الشيخ مقصود واشرفي نابده هزاره يعني ايغو الجمانه والكوباني والباجارو كي روجابانا وبقرن جه خوا والشيخ مقصود واشرفي كلوا طاخي حلبيه وبشك ولاية حلبي واوجوي قركه بن بشك جريبه بريه قشتي حلبي دكتور سپاس مالتا آوا كيف خوش بم تبوي ميواني من هيفي دكم ادي دما پیش تا انجام باش في ركفتني در كفن دكتور عبد الكريم عمر نونري ريبابريا